amaqanda ayi2 ihalf yesinkwa bese unginika nearcher ipuni ezi2 zearcher ne yeah unginika namatamata ayi2 nesikadle si1 seanyanisi oh la yeah yashoda ne 5 rand my friend ngizokubona ngihlala la roundini wonke umuntu uyangazi la dontona ngeke ngibaleke ngeke ngibaleke uyangazi mos ngiyi number 1 customer yakho lebheka ne one last thing ne imali yami yaphela okay bamba na 5 rand so bese unginike loose straw ye Stuyvesant A1 bese ngiboleka umetshisi ne sharp uyi1 namhlanje la store hey my friend ungafake ache encane kangaka ethi acha lapho hey bheka lo muntu kuzoze kufike bantu lana babone ukuthi mina ngithenga amaqanda ayi2 nani my friend phangisa man yes